Re tla go lena thwi ka kgaso ya ditaba go tswa Studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Re a hwetšagala le kanaleng ya DGT. Tobela go lotšha ke swadišane tsela le kgaetšedi Triforce Ntswelengwe. Na le dia mmino wa hip hop Keenan Forbes o bolokile dirapeng tša West Park ka Johannesburg. Yena le mogotsi wa gagwe Tebello Tips Motswane ba bolailwe ka go thuntšhwa ka Durban beke ya go feta. Ditirelo tša poloko ya bobedi jo ke tša private. Mokoloko wa dikoloi di eteletswe pele ke hese e rweleng setopo sa ga AKA. Tirelo e ne le tleletse fela ba lelapa, ditsala tse mmalwa le diopedi. Bontsi bo santse bo gamaregile. Innocent people are getting killed, and we should do something about it. Let's just hope and pray that things will come right for everybody, no matter where we all are. Today is a blessing day for this day, for our artists, and I say my condolences to the family as well. AKA o simolotse go opela e le karolo ya setlhopha sengwe pele a simolola go ikemela. Mme wa gagwe o lopile ditsala le batshegetsi ba gagwe go ela tlhoko maikutlo a bone go latela tsela eo a bolailweng ka yona. O robaditswe gareng ga badiragatsi bangwe le boradipolotiki. Molemone motho wa SABC News, Johannesburg. Dipoloko tša batho ba 22 bao ba hlokofetše go kotsing ya go thulana ga bese le koloi ya go sebediša tšhelete ka dihlogo di thomile ka dikarolong tše dingwe tša Makhado le Limpopo. Malapa a mangwe a bahu a dirile boipiletšo go mmušo go tsena ditaba ka bogare go netefatša gore bao maphelo a bona a beng a ithegile ka bahu ba a hlokomelwa. Ba lapa la Moraba ba feleletša ditukišetšo tša mafelelo tša poloko. A Zwindini Moraba wa mengwage 51 ke o mongwe wa batšwa sehlabelo bao ba hlokofetšego kotseng ya bese ya khampani ya mapirimisa yeo e thulanego le koloi ya go sepediša tšhelete. Morwedi wa mohu o re o dula a holofetše gore mmagwe o tla tsena ka sefero. Be ke nagana gore maybe utlo buya ari beki ubetsi mara it was a minor injury then ari ke buile ban dischargeile beki na no re ke tla mbona tsena ka gate beki sana no ra ka hlokofala ka mogo up until kia mochari mobane ka mbono re ke ena ke nnete o hlokofetse. Ge ba lapa la Moraba ba le ka go amogela lehu la mmago bona, lapa le lengwe le swanela go lebana le tiragalo ya go hlaola mohu wa bona. Se ka morago ga go utullwa ga setopo seo se phaphametšego ka nokeng ka Labone mo bese ile go ya wela ka metseng. I was just surprised when looking down at the river when I was standing on the bridge there. It's like I couldn't believe my eyes. It was so scaring, so disturbing. I saw a body of a person floating in the river there. So it's like it was trapped by something underneath. Go letetšwe gore go tla ba le dipoloko tše dingwe mafelelong a beke. Tona ya merero ya selegae Ngaka Aaron Motsoaledi o dumela gore mokgatlo o seng wa mmušo wa Amerika o leka go šomiša lenaneo la molao go nyatša boikemelo jwa mmušo wa Afrika Borwa. Motsoaledi o ba arabela taelo ya kgorotsheko kgolo ya North Gauteng ye reng mmušo o amogele bafaladi ba Afghanistan ba 22. This is what I call legal ambush, where people manipulate the law and manipulate processes of the law because they know that we are in Pretoria, but they served a junior person at Beitbridge through an email and the person was in the field. He saw the email after 4 hours, and during that 4 hours they've already been to court and they got that order. And we were not there, but the judge realized that because we were not there, he allowed us that we can do something within 24 hours. And as I'm talking now, our lawyers are busy with that. Komisione ya ditokelo tša botho e re nyakiša dingongorego tša kgatako ya ditokelo tša batho mebasepaleng ya North West. Dingongorego tšeo di amana le gareng ga tše dingwe mananeo a sa šomego botse a kelela tšhila le kabo ya meetse. Go elela ga leswe mo mebileng ke setloaedi mo dimasepaleng di le dintsi.
baagi ba bangwe ba na le nako e telele ba na le kgwetlho e. Ba bangwe ba ikuela gore go nne le mantlwana a boithusetso a flashiwang. Baagi ba motse wa Palamakua mo Lehurutse le bona ba ikuela jalo. Mathata ka go shota ditirelo tsotlhe fela ka dintse metsi motlakase ditsela ga gona sepe se se leng teng. Eletsa gore masepala ka potlako o tsenyetseng baagi ditirelo jaaka motlakase metsi le ditsela. Go botlhoko gore phele re sena ditirelo mare batho ba tshwantseng ba re irele ditirelo re itiro batla go rona ba re aketse. So re need gore ba re tsenyetse motlakase ba tlogele go tla ka ditshepiso tse e leng gore ga re di tlhoke. Komishene ya dipatlisiso tsa setho ya re e santse e batlisisa dingongorego mabapi le tshalelo morago mo tlamelong ya tirelo. We have received quite a lot of complaints as the Human Rights Commission relating to service delivery, in particular water and sanitation, and obviously without excluding issues of housing and roads. And over the past years, we have even initiated our own accord investigations where we have established that if not some or if not all the municipalities in the province, we have investigated complaints against them relating to lack of service. Komishene ya re di masepala dingwe di ikgatolosa diphitlhelelo tsa dipatlisiso tsa yona. Lefapha la dipuso selegae mo Northwest la re. Recently, there is a task team that has been established in the province to deal with issues of sanitation and water infrastructure in the province. Komishene ya re e tla tsa dikgato tsa semolao mo di masepala di ikgatolosang ditaelo tsa yone. Jabua Africa, SABC News, Lehurutse, Northwest. Matsapeng ka go godisa bageti gore ba e voutele dikgetong tse di tlago, EFF e hlweletse le lesolong la go hlwekisa ka motsesetorobong wa Sebokeng o leng ka borwa jwa Johannesburg. Tikologo ye e dikile ya aparetswe ke mathata a kabo e fokolago ya ditirelo. Moetapele wa EFF Julius Malema o golofeditse badudi gore mathata a bona a kabo e fokolago ya ditirelo a tla fela ge ba ka efa marapo a go tšea taolo ya mmušo morago ga dikgetho kakaretso tša 2024. Ka go le lengwe Malema o gateletše gore mokgatlo wa gabo o ile emiša dilo ka moka tsi ka la 20 March. We are bringing South Africa to a standstill. Nothing moves, nothing goes, no child goes to school, no worker goes to work because this president must step down. We want a president that is in love with the black nation. Balemipotlana ba Ficksburg ka Free State ba latofatša sekiti sa masepala wa Sesotho ka le reng se rekišetša balemi ba kgwebo diphoofolo tša bona tše di thupilwego ntle le go latela melao ya masepala. Molemi yo wa sa tšwa go thoma tša bolemi o lobile dikgomo tše 21 se morago ga gore di šwatlhele polaseng ya mogaisane wa gagwe o mmakaditše ke ga botswa gore di rekišitšwe e fela gabe a le o šetše ka tše ka bago tše 4 o re o tla tšea magato a semolao go hwetša seo a se lobilego o re sa le leeto le letelele o hwetša tharollo. Ke batla go tswela pele gore ke tswela pele ka leruo lela go bale ke la le bashekela ba babedi ka morago e ke lebeletse gore ha ke tsamaya mohlomo nna bona ba tsamaya ba sale ba etsa leruo le la ntate wa bona ba tswele pele ka lona. Balemi ba sa tlabegile se morago ga go hwetša direkoto fa go latofatšwa go konokono ya sekiti se ka go gata ka melao. We find that the animals of our animals were sold in terms of WhatsApp messages and so on. There is no gazette also from the premier side. Masepala wa Sesotho o re sekiti se se kgone go boloka diphoofolo nako e feta go letšatši ka lebaka la ditshepedišo tše di itšego. I'm appealing to those ones that have cases that are not happy for them to come forward to my office. Le ge kontraka ya konokono ya sekiti se le gausi le go fela masepala wa Sesotho o rulaganya go tšea taolo ya sona go gatelela gore ye nngwe ya ditlhotlho tšeo o itemogela go tšona ke diphoofolo tše di sasankago go ralala le teropo. Royal AM le SuperSport United di palelane ka nnoite go ite papading ya league ya DStv le patlelong la Chatsworth ka Durban pijana mathapameng a legolo mahlo ke di ala re bone dintlhakgolo.
Looks like a decent take. Oh, it's Bradley Grobler who rises highest, closing in on that century milestone. Pilembe to Mukhela, terrific pace, trying to set himself for the shot. And now into an empty net, converted. Roylean have the equaliser. Sepedi, by the way, will not be introduced as the final whistle does blow here at the Chatsworth Stadium. ga bjala papadi le go makhutlong magarang ga sekhukhune United le Richards Bay ka lepatlong la Peter Mokaba dino e sa le fela go lefela mola Amazulu le TS Galaxy di tla ruma tša lekgono ka lepatlong la Moses Mabita ka iri ya seswai bagešo ke phetho gopolang gore ditaba tša rena di gona go marangrang a dikgokaganyo fao le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lasolela tšona ka kotara go tšwa go iri ya boselela go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse